Tramvaj ne voze pa mogu ovako zadnji kauboj hodat nasred pruge. Super je hodat po sredini Medveščaka, a i super je hodat. Gle, odmah ću ti reći da se u ovom videu apsolutno ništa ne dogodi. Ja hodam i to je to. Već dugo razmišljam kak je Zagreb simetričan. Jadranski most, most mladosti, Savska Držićeva, trg Francuske Kvatrić i tako dalje. Napravit ću dokumentarac o tome jednom. Pale sam na svijetu. Moram priznat da nisam imao pojma ko je to napisao. Napisao ga je Jens Sigsgaard, neki Danac. Ja se sam sjećam one scene s tramvajem, ko klinac sam naravno zamišljao Zagreb, a ono zapravo jebeni Kopenhagen. Jedna tajna montaža je da znaš gdje gledatelj gleda. Ako je točka fokusa više manje na istom mjestu između dva kadra, rez će biti dobar. Ljudi gledaju što se kreće i gledaju tamo gdje likovi gledaju. Zagreb je nastao na dva brda. Istočno od Kaptola i Šalata, zapadno od Gradeca i Tuškanac. Krenuo sam sa Šalate, sad se spuštam s Gradeca. Vidiš ovaj kip koji liči malo na pingvina iz Batmana? To je kip Krleže. Stoji odmah tu na početku Dubrovkinog puta i gleda prema zapadu. Ali Zaka je baš tu. U ovoj kući su živjeli Bela i on. Ne znam niko ko se zove Bela. To ime baš nestaje. To je zadnja kuća na kraju slijepe ulice. Sad se ta ulica zove Krležin Gvozd. Nekad se zvala samo Gvozd, bar mislim da je. Kaj znači Gvozd? Gvozd znači šuma. Prije je to izgledalo puno drugačije, dok nisu sve posjekli prije par godina. Čudan je ovo završetak ulice s ovom kućom i ovom ruševinom. Čudan je ovo završetak videa. Niš, idem Mado. Vidimo se. Thank you.